baasan baatii silaa hajjiin keessa gaggeeffamtus rabbiin nagiyaan warra achi keessatti illee qooda qabaatee eegas boodaan gara hurnan karaa 15 boodaa yookaan xumura baatii Dhulhijjaatti dabrus nu godhuun galata isaati. haa ta'u kana keessatti hurnan san eegagaa hurnan san nurra dabree baatiin hajjiitis dabarte jechuudha. Ammaan tana boodaan hajjiin hin dhaqqabamtu. Hajjiinis barnoota hajjiitii wajjiis wal qabatee eega dubbannee hurnan sanii wajjiis wal qabatee namni rabbi laaffiseef namu qooda waan nasiiba isaa keessa dabarsee fudhatee eega dabaree fuuldura keenyaas maaltuutu as deema torbaan lamaa fi kana boodaan amata haariyaatu dhufaa jechuudha. Akka islaamaatti amata haariyaa geeban amanni baatiin amma keessa jirru baatii 12ffaa keessa jirra. Akka islaamaatti baatiin 12ffaa dhufnaan baatiin Dhulhijjaadhaa baatii 12ffaati. Baatii takkaffaa inni enne jechuudha. Amata haariyaatu seenaa jechuudha. Amanni zamanul akhiir keessa amanninis akka baatii taha. Baatiin akka torbaanitti taate. Torbaan akka guyyaa taha. Guyyaan akka sa'aat taha. Zamanni keessa jirru ni deemte jechuudha. Kana wajjin umriin teenyaas numa deemte. Waan kana keessatti maal akka dabarfannee iflaaluutu nurraa eegama jechuudha. Umriin namaatis akkasuma deemti. Akkuma zamanni deemu. Zamanaa miibar wanni guddaan kan deemu umrii teenyaa deemu jira jechuudha. Umriin teenyaas deemti. Sanii fi warra khayriidhaan umriin isaaniittis deemteef rabbi nu haa godhu. Haa ta'u kana keessatti umrii gabaabduu sana keessatti akkamitti itti gaafatamummaa keenya bahuu dandeenya? Itti gaafatamummaa shari'aan islaamaa nuuf kennitee jira. Itti gaafatamummaa san akkamitti bahuu dandeenya waan jedhu. Shari'aan islaamaa yoo cinuma hadiisaa takko yoo fudhannee khayraa dubbanne kullukum raa'in jedhama rabbi. Kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi jedhama rabbi sallallahu alaihi wasallam. Hundi keessanuu je tiisiteedha. Ammas wa mas'uulun an ra'iyyatihi je waan tiisitan sanirraa ni gaafatamtaan. Ergama rabbii jaa sallallahu alaihi wasallam. Bikka kanatti wanni addaan baastu shari'aan waan tiifamuu fi waan tiisuutu jira. Ilma namaa kana tiisitee jetteen shari'aan. Wanni biraa tiifamtuudha. Fakkeenyaaf beeyladaan ni tiifamti malee hin tiisitu. Beeyladaan maal keessa dhawamti? Tiifamtuu keessa dhawamti malee tiisiteen taatu. Bineensi wanni aqli hin qabne wanni biraa wanni namaa ala jirtu bineensi jechuudha. Keessaa'u beeyladaan kan bosona galanii fi kan mana galan haa ta'u kun hundinuu tiifamtuudha malee tiisitee miti. Ilmi namaa wanni ilmi namaa qabu harabbiin isa adda itti godhe beeyladaa tan hundarraa'u inni tiisaadha jechuudha. Tiisiteedha. Kan waa tiisu malee kan tiifamuu miti jechuudha. Tiisitummaan tun sadarkaa qabdi. Sadarkaan isii hedduudha. Wanni yoo irraa dubbanne hadiisuma tokkichaa kana yoo sadarkaa isaatiin irraa dubbannu taate waan dubbatamee dhumuu miti. Guyyaa takkaa fi torbaan baatitti illee dhumuu miti. Kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi. Hundi keessanuu je marti keessanuu tiisiteedha. Waan tiisitan sanirraa ni gaafatamtanii. Tiisitee ta'uun kun sadarkaa kamirratti? Takka sadarkaa akka namummaatti bineensaa wajjin jiraatu. Ilmi namaa waan biraatiif tiisiteedha. Wanni biraa ilmi namaa kanaatu tiisa waan biraa san isaatti tajaajila isaa olii qaqqaba. Saniif wanni hundinuu akka waan ilma namaa kanaa uumamtee ilmi namaa hara fare oofuuti jechuun waan biraa. Bineensi biraa kan ilma namaa ajaju hin jiru. Ilma namaa waa hundarrattuu ajajaa ta'e. Ilmi namaa aqlii qabaachuudhaan waa hundarrattuu isaatu ajajaadha. Isaatu olii qaqqaba waa hunda keessatti. Garuu inni kunis hoggaanii fi sadarkaa bineensaati wajjin yoo laallu waa walitti dhufuu jechuudha. Ilmi namaa tiisite wanni biraa tiifamtuudha. Eegasii lubbuma isaatii wajjin yoo laalle ilmi namaa lubbuu isaatii wajjin tiisitee ta'uu qaba. Lubbuu isaatii wajjin. Lubbuu isaa tana akkamitti tiisite jechuun maali wanni isin gootu? Dalagaan tiisiteedhaa maali? Namni waa tiisu tokko maal tiisa? Namni waa tiisu tokko yoo beeyladaa taates beeyladaa tiisu takka waan san waan namarraayis ni tiisa. Waan hamtuu akka bikka hamtuu hin dhaabbanne ni tiisa. Maaliin tiisa ammas? Waan bareedduudhaan tiisa. Walirraa tiisa. Waan biraa irraa tiisa jechuudha.
tiisiteen waan tiisitu saniifati waan tiisitu san waan ham biraa jechuudha daangaa namatti akka hin dabarre midhaan namaa waan namaa akka hin balleessine wooma sanuu tiisuudhaatu barbaachisa akkasuma wooma sanuu ammas walirraa tiisuu barbaachisa wooma tiisan sanuu beeyladuma sanuu walirraa eeguu barbaachisa walirraayis ni tiisita isuma sanuu tiisuu barbaachisa ammas akkamitti tiisita waan isii gabbisu waan isii tajaajila isii fayyadu saniin isii tiisita jechuudha waan isii miidhu nyaata isii keessattiif tajaajila gahaa akka isiin argattu godhuun tiisuudha gama takkaan tajaajila gahaa argachuudhaaf tiisita gama tajaajila gahaa argachiisuudhaaf eegasiyoo waan namaa irraa akkuma tiisutti waan biraa irraa tiisita bineensa biraa irraa tiisita bineensi biraa dhufee akka daangaa ittiin dabarre akka miidhaa irratti hin gaggeessine tiisita bineensa silaa alaa waan san irra miidhaa fidu irraa tiisita tiisite jechuun waan amma dubbanne kana of keessaa qaba ati yoo lubbuu teenyaa wajjiinis tiisite ta'u jechuun kanaa jechuudha lubbuu teenya tana daangaa shari'aan keessa jira daangaa san akka hin dabarre tiisuu lubbuma tee tanaa tiisuu daangaa shari'aadhaa san akka hin dabarre tiisuun tiisiteedha beeki namni if tiisuu hin danda'u waan biraa tiisuu hin danda'u jechuudha beeki hoggaanii fi tiisetummaa beeyladaa fi ilma namaa keessaa hoggaa baanee ta'e ilma namaa dhufnu ilmuma namaa kana tahee ilma namaa tahee ka tiisitummaa isaa keessatti beeyladaan hanga silaa beeyladaadhaa wajjiin waan silaa ilmi namaa beeyladaadhaa wajjiin sadarkaa rabbiin irra kaayesan bira hoggaa ol dabree nama keessa seene nama keessa eega seene tiisitummaa namummaadhaa san yoo dhabe sadarkaa inni itti deemu sadarkaa akkamii sadarkaa beeyladummaa san keessa gad deemaa jechuudha tiifamuu barbaachisa jechuudha tiifamuu jechuun maali aqliin hin jirtu jechuudha aqliin ni jirti yookaan ittiin fayyadamu kuni beeyladumaa jechuudha wanni garaagarummaan ilma namaatii fi beeyladaa wanni addaan godhu maali al-aqli jaaniin aqliitu adda godha ilmi namaa aqlii qabu tana yoo itti fayyadamee iftiisu baate akka namni beeyladaa tiisu sanitti lubbuu isaa tana yoo tiisu baate maal taha jechuudha gara beeyladummaa gad deemaa jechuudha gara silaa ol deemuu itti gaafatamummaa guddoo namummaadhaa sanirraa gara gad deemaa jechuudha gara xiqqeenyaa gara salphinaa deema saniif dura tiisetummaan dura ati lubbuu teenyaaf ilmi namaa namni namummaa isaatiin eega nama taate aqlii rabbiin siif kenne daangaa rabbiin kaayee jira daangaa sanirraa tiisuu lubbuu tee daangaa san dabruu dhabuu iftiisuu danda'uudha tiisiteen duraa tana lubbuu teenya tiisuudha maal waan rabbiin itti ajajamne waan rabbiin irraa dhoorke irraa dhoorkuudhaan lubbuu teenya tana tiisuu tiisitummaan biraatoo lubbuma teenya tanaa hummaasis waan isii miidhu irraa tiisu beeki namni tokko waan lubbuu miidhu fudhachaa tiisutti hin jiru beeki bikka tiisu wallaalee jira malee waan lubbuu miidhu lubbuu teenya tanarraayis eeguun tiisitee ta'uudha iftiisu waan si miidhu wa'ummaan ilma namaa fiidhu jechuudha diiniinis duniyaadhaanis waan nama miidhu waan silaa lubbuu tee miidhu qaama kee miidhu keessa kee miidhu gubbaa kee miidhu kana hundarraa iftiisuun namummaadhaaf sadarkaa guutomminaa sanitti ol deemuudha jechuudha namninis beeki namni kun sadarkaa qaba sadarkaa namni tiisite namni lubbuu isaa tiisee eegas boodaan nama naannoo isaa maatii isaa tiisee eegasi ollaa isaatiif ganda isaatiif sadarkuma sanii ni beeki tiisituma saniitti ol deema akka biyyaatti akka addunyaatti deema jechuudha kan namni garii tiisitee sanuun ta'in silaatiifamuu qabuutu gaafa silaatiisite jaanitti godhan nama silaa akka re'eetti eeggamuu qabu wayi tiise yoo jaan sanii waa balleessa jechuudha itti gaafatamummaan akka ilma namaatti jirtu guddoo waan taateef jecha namni waa tiisuu qabu nama dura dursoo lubbuu isaa tiise maalirraa waan rabbiin itti ajajee waan rabbiin irraa dhoorke irraa dhoorkuudhaan tiisuu eegasii qaamuma isaa kanaahu waan isa fayyadu lubbuu isaa tana diiniinis duniyaanis waan isa fayyadu malee waan isa miidhu irraa tiisu waan isa miidhu san yoo lubbuulleen kafeetu taate gama diiniinis taanaan gama duniyaatiinis taanaan waan lubbuun silaa feetu tan ammoo isii miidhu irraa tiisu
if miidhini if miidhuun shari'aa keessatti dhorkaan namni tokko har'aan tana yoo ka'ee qaruuraa nyaadha jee maal jennaan haraami akka shari'aatti maaliif miidhaadha fiddi yoo dhagaadhaan liqimsa jee wanni kun waan si miitu dhorkaadha haraam jennaan ati wanni rabbiin nama si godheef lubbuu teetii isii dura waan hamtuu san waan isii miidhu san irraa istiisu nama iftiisee waan biraa tiisuun dabra namni iftiisuu hin danda'ii waan biraa maal tiise jechuudha waan biraa tiisuurraa fagoodha jechuudha lubbuu teenya maalirraa waan isii miidhu khaysaa fi gubbaanis duniyaa fi diiniinis lubbuu teenya waan isii miidhu sanirraa tiisuu danda'u jechuudha waan sanirraa eegu jechuudha firraa eeguun takka tiisitummaa keessatti sadarkaa silaa namummaan namaa kan guutamtuun beeka tiisitummaa tana gaafa sadarkaa guddoo sooni beeka sadarkaan ilmi namaa jechuudha sadarkaa bulchiinsa gaarii jennee ol dabarruuti tiisitummaa san keessa sadarkaan inni qabu lubbuu isaa tiisuu enne eegasiyoo lubbuu tana waan gaariidhaan tiisuu tajaajila isiidha waan isii fayyadu san harkisuu fi diiniinis duniyaanis waan lubbuu ta'e miidhu irraa tiisitee waan isii fayyadu saniin tajaajila isiidha eeguunis dirqama wanni shari'aan nyaadhaa dhugaa jetteef beeka namni tokko nyaataas hin nyaadhu niin du'a yoo ta'e haraam jennaan maaliif isiidha miidhuu deema haa isii tana tajaajiluu akka isiin hin miidhamnetti wasanaayis akka isiin hin baanetti eegu namni jechuun beeka xarafa laa ifraata walaa tafriid jedhan wasanaayis hin bahin nyaatteetis wasanaa bahuu shari'aan ni dhorgite beeloyteetis miidhaa keessa seenuu shari'aan ni dhorgite iddugala kana ta'uudha qaba jechuudha namni lubbuu fi tiisii keessatti isiidhaas baxraansee wasanaa baasuu ni dhorgite shari'aan isiin maas gabbuusee miidhaa keessa geessus ni dhorgite iddugala kana jiraachuudha wannummaan shari'aan dhufteefu tanaa beeka ilma namaa kana jiruu iddugalaa jiruu bareedduu jiruu sirna qabeessa akka jiraatu godhuudhaaf dhufte tiisitummaa lubbuutii wajji wal qabatee kana eegasiyoo lubbuu tana maal tiisi qaama abiraa kan alaa lubbuu isaa miidhuuf deemu sanirraa tiisuu qaba jechuudha miidhaa alaa tan keeysaatii miti tan alaa ta itti dhuftu sanirraa illee lubbuu fi tiisuu qaba jechuudha bikkan fakkaanne dhaabbachuu hin qabu bikka silaa lubbuun namaa itti baatu bakka sanitti dhaabbachuu hin qabu akkamitti firraa akka deebisu sunis difaa'an hin nafsi jaaniin kanaanis lubbuu fi tiisuu jechuudha akkuma isii daangaa nama biraatti akka hin dabarre tiisitutti isiirraayis waan biraa tiisuunis takka taati jechuudha saniifi akkuma namni re'ee tiisu sanitti re'ee qabeenya namaarraa waan namaa qabeenya namaa akka hin balleessine tiisanitti walirraa tiisan jechuudha walirraayis tiifamtutti isuma sanuu bakka bareedduu akka tiisututti bineensa biraatis irraa tiisututti nama lubbuu isaatis tiisuu dandeetu tiisitummaa san keessatti sadarkaa qaba kanaatu garamitti dabramma kun gara maatiitti dabraa jechuudha hadiisni kullukum raa'in jedhaan hundi keessan tiisite jaabar وكلكم مسؤولا أما إرّا قافتمتا تيستما خنا أكس لا بربادة مسنتي أوفو باتي إرّا قافتمتا قرى ما تيتش دبرتا ورّا إلمان تيسو قبدا واني سان فيدرتي تربية بريدو قدسو قبدا تيستين إلمان كي خنا كمي تيستا واني تيستون جولما إساني را جولي جا أمت تربا amata takka hamma amata torbaatti tapha feeti tapha qoobsiija taphni barnoonni isiin barattullee barnoota bifa taphaatiin barachuu qabdi malee akkuma hoggaa kaanitiin amata torba hanga 14tti ijoollee guddisaa isii keessa maal godhi adaba itti godhi adaba barsiisi uffata isaanii adeemsa isaanii akkamitti akka jiraatan adaba isaan qabsiiftu amata torba hanga 14 heddutti achi boodaan ganaa saahiba godhadhu jaa amma aqli isaaniitis kabajii feetti shari'aan eega amata torba hamma amata 14tti kabajaa hanqa sanitti adabaas qabsiiftu hogguma kana jechuudha ijoollee yoo barsiiftes qaalii if jalatti haala gaarii guddistus ammumaan tana jechuudha sa'a san bira ol dabarraan yoo waaniin fadhuun irratti oofa jette ni cabaa jechuudha akka muka eega somoyyoon isaa guddatte niin diriirsettee maal goote itti dhaabdeeti takkaa cabeeti takkaa si cabsaa jechuudha saniifi guddisaan keessattis tiisitee tahuun ijoollummaa isaanii waan isaan miidhu waan halaala isaan miidhu irraa eegu jechuudha tapha isaanii keessattis taphni isaanii tapha bareedaa booda maal qabu hegeree isaaniitiif isaan fayyadu ta'uu qaba ijoollee hegeree isaaniitiif isaan fayyadu yoo hin tahin miidhaa keessa seenan taphni yeroo san niin
jaaladhaafi jaalalaan jaalalti isaaniif qabdu gara maletti akka isaan guddiftu sin godhini ama torba hanga ama 14 irra dhorku qabdu jechuudha uleedhaanis qixaaxaanis adaba adda addaatiin illee irra dhorku isaan kanoo ijoollummaa akkami guddista dura dursoo adaba barachuu qabdi ijoolleen bikka adaba itti barattu argachuu qabdi barnoonni hundaa miti barnoonnis barnoota adabaa barachuu qabdi fakkeenyaaf daa'imni tokko hoggaa mana keessa jiru haadha abbaa wajjin akka itti jiraatan adaba haadhaa wajjin haadhaa fi abbaa wajjin barsiisuu qabdi waan daa'imummaa isaatiin kabajaa haadha abbaadhaa guddina haadha abbaadhaa ulfina haadha abbaadhaa qalbii isaa keessa yoo gad dhaabbate wooma saniin guddachaa deema jechuudha wooma saniin guddachaa deema kuni barachuu qaba daa'imni eegas yoo warra mana keessa wajjin jiraatan obboleeyyan guddaadhaaf guddaa kabajuu xiqqaaf rahmata godhuu barachuu qaba hojiidhaan guddaaf rahmata godhuu jechaanis gochaanis haalli kanarra guddisuu eegas yoo ollaa wajjiinoo akkamitti akka jiraachuu qabu namuma isarra guddaa hundaa wajjin nama isarra xiqqaa hundaa wajjin rahmata godhuu fi namuma irra guddaa hundaafuu kabaja ulfina qabaachuu kanarra guddachuu ollaa wajjin waan ollaan balleessu hin miidhu iyyuu dhabu yeroo ollaa haala hamaa keessa naquurraa ifeeguu waan ollaa balleessuu fi kanarraa gidaara isaanii haa ta'u wooma hundaanu ollaa wajjin adabni qabaachuu qabnu akkam akka ta'e kanaatu baratamuu qaba jechuudha eegas yoo mana barnootaatii wajjin hariiroon inni mana barnootaatii wajjin qabu karaa gidee deemu adaba akkam akka qabaachuu qabu karumattu waan mana barnootaatti baratu dabtaraa fi qalama isaatii wajjin kursii mana barnootaatii wajjin adaba akkam akka qabaachuu qabu kun hundinuu kanarratti sun tiisite jechuun baabni siidhaa bal'aadha jechuudha waan irraa haasoomee dhumuu miti jechuudha saniif tiisitummaa kana akkamitti ilmaanis ta'e ilmaanii matamaatii keessa jirra tiisite kullukum mas'uulun jee bar ergamaan rabbi kullukum raa'in jee hundi keessan tiisiteedha hundi keessanummaasis mas'uulun an raa'iyati waan tiisite sanirraa ni gaafatamta namuu ni gaafatama lubbuu tee tiisuu qabda tiisitummaa lubbuu teetii bira yoggaa dabarte ta ilmaanii ta jaartii tan maatiidhaa akkuma waliigalaatti tan ollaadhaa ammas ollaadhaafoo haala akkamitti jiraachuu qabu ollaa bira dabri gandaaf ganda bira dabri araddaa jettammoo qabalee jettammoo san bira dabri magaalaadhaaf san bira dabri osuma deemtuuti jechuudha saniif wanni rakkoo guddoo ta'u nama ifiifuu lubbuu isaatuu hin tiisin kasilaa akka tiifamuu qabu yoo wayi tiisite jaaniin kun maal balleessa jechuudha waraabee isarra foon fi'achuun ni taati hin taatu jechuudha saniif tiisitummaa bikkummaan dubbiin itti haftee as jechuudha maatiin beeki yoonii fi namni tokko tole maatii keessaa tiisitummaan maatii takkaa yoo tolte adabaa yoo guddatte maatiin biraatis san irraa dhaalti maatii sanii bar walit dhufee ganda taha eega ganda taate maal taati araddaa ja'iin biyya magaala akkasitti tanaa guddachaa deema jechuudha namuma muraasaa walit dhufee biyyaas ta'a malee biyyi akkanumatti kophatti namni hedduu walit qabamee samii bu'ee hin jiru jechuudha nama takkumaa fi lama sadii walit dhufee maal ta'a saniif tolli dura dursoo tarbiyaan jala kanaa haftee jechuudha tiisitummaa tana jala kanaa itti hafte jechuudha saniif ilmaanis bikka adaba shari'aadhaatiin itti guddatan tiisitummaa itti baratan yookaan beeki siifuu adagaadha ta'a jechuudha ilmaanuu haadha abbaa fi sadagaatan haala itti baratan bikka sanitti dhiyeessitee bikka adaba itti furachuu danda'an bikka akhlaaqa itti barachuu danda'an bikka namummaa itti barachuu danda'an ilmii barachuu dura adaba kana barachuutu irra caala jechuudha namni yoo adaba qabaate ilmiin laaftuudha ilmiidhaas ni argata ammoo yoo ilmii hanqafate qabaatee adaba hin qabaanne suni ilmiin isaa maal munaafiqa jaaniin munaafiqa arraba dheera nama gooti saniif warra tiisitummaa kana keessattis gahee guddaa bahu akka lubbuu isaaniitii fi akka maatiittis gahee guddaa bahu rabbi nu haa godhu sheenaa duniyaa akhiraa jalaa rabbi nu haa baasu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين خنرت يو غافي قباتن فدن غافي نمني قبدن يو غافي نجرانه غرا خطبارات تدبر saniif warra waan dhagee kanattis dalagu rabbi nu haa godhu afaaniin dubbachuu fi gurraan dhagee laaftuudha keessaa'u tarbiyaa dana hamma dandeenyutti namuu hin dabartu jechuudha yoonii fi takka anna dabarte jechuu hin dandeenyu hin dabartu ta lubbuudhaa nama hin dabartu yoo ta lubbuus dabarte ta ilmaanis hin dabartu yoo ta ilmaanis dabarte inumaa'u hin dabartu jechuudha tiisitummaan san waan gaarii nasihaa wal yaaduun waan gaarii wal yaaduun yoomiyyuu hin dabartu jechuudha namni tokkolleenu jalaa hin bahu jechuudha hundi keenyaa jala seenta hadiisa keessattuu jaban rabbiin
وان نستاني وان بيفو هندي خيسن جلال كلكم جي سني في كل سنجلا تقو جلانا هندنو جلسينا وان تيف جتا ورا تيشتم ما سنكيش تسجيه قدا نسيب نساني نسيب لأنجاته ربنا وقدوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار